Murakaza neza mu isomo ryacu rishyashya ari ryo IP address. Tugiye kurebera hamwe muri iki gice cya mbere tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bwa IP address. IP address ni iki dufasha, icyo imariye mudasobwa, then turebe amoko ayigize, turebe na details za buri bwoko. Ni isomo rizagenda rigira ibice bitandukanye, so tugiye kurebera hamwe mu gice cya mbere IP address icyo ari cyo mu magambo make. Ni ukuvuga ngo ubusobanuro bwa IP address ni address yihariye. Buri kintu cyose buri gikoresho cyose kiri connected, buri gikoresho cyose kiri connected kuri internet kiba gifite, kugira ngo ibindi bikoresho byose biri connected kuri internet bibashe kumenya icyo gikoresho. Ni ukuvuga ngo buri gikoresho cyose kiba gifite IP address mu buryo bwo kugira ngo kimenyane n'ibindi bikoresho nabyo biri connected kuri internet. Ni ukuvuga ngo ni address ya buri gikoresho kiri connected kuri internet. IP address ni umubare cyangwa se ni address yihariye ihabwa buri gikoresho cyose kiri connected kuri internet, kugira ngo kibashe kumenyana n'ibindi no gucommunicatinga n'ibindi bikoresho nabyo biri connected kuri internet. Nkuko tubyumva mu izina IP ubwabyo bisobanura internet protocol. Internet protocol ni bwo buryo bugenga uburyo data dukoresha, data creating kuri internet, cyangwa twohereza, yaba ushobora kohereza ifoto, ushobora kohereza email, ushobora kohereza ikintu cyose wakohereza. Ni ukuvuga ngo iyo internet protocol niyo igenga uburyo ibyo byose bihererekanya biciye kuri internet. Ni iyo internet protocol igenga uburyo izo data zihererekanwa between izo devices, zihererekanya hagati y'ibyo bikoresho n'ubundi biri connected kuri internet. Ni ukuvuga ngo niba ari email, ni ukuvuga ngo hari ugutandukana, hari uburyo nyine mudasobwa zimenya ati iyi ni email. Niba iyi ngiyi ari ifoto, hari uburyo ngo zimenya ngo iyi ni ifoto irajya he, kuyihe server, irajya kuyihe address. Mbese ubwo buryo bwose mudasobwa zigenda zitandukanya, zimenya iyi data irajya aha, iyi file irajya aha, iki kintu irajya aha ngaha, nizo internet protocol niyo igena ubwo buryo ibyo byose bigenda. So IP address ni iki nanone? IP address ni umubare, ni imibare ine ikurikirana igenda itandukanywa n'akadomo. Ni ukuvuga ngo ni group y'imibare ine, ariko iyo mibare ine igenda itandukanywa n'akadomo. Urugero tubona, murabona hano, iyi ni 172 akadomo 16 akadomo 1 akadomo 1. Ni ukuvuga ngo uru ni urugero rwa IP. Ntago mudasobwa zose ziba zigomba kuba zifite no IP 172 116 rimwe. Ni urugero kubera ko n'amoko ya IP tuzagenda tubireba, tuzagenda tubisobanukirwa, ariko ni ukubyumva ko ni umubare, ni group y'imibare ine igenda itandukanywa n'akadomo. So nanone IP zigira itangiriro n'iherezo, zigira aho zitangira zigira n'aho zirangirira. Ni ukuvuga ngo ziri hagati y'umubare 0 na 255, ariko muri buri
group no kuvuga ngo nkaha ari 172 ushobora gutangira kuri 0 ukageza kuri 255 naha ni kuri 0 kugera kuri 255 naha ni kuri 0 kugera kuri 255 nk'uko mubibona byanditse hano. N'ubundi urabona ko ari imibare ine igenda itandukanywa n'akadomo rimwe akadomo umubare akadomo imibare akadomo. N'ubundi igomba kuba imibare ine itandukanywa n'akadomo. None muri computer terms cyangwa computer networking terms no kuvuga ngo iyi mibare ine uko muribona hano igenda ikusanyirizwa hamwe umwe tuvuge iyi 72 ni iraba ingana na bit 8 noneho yo ubwayo ikaba icyo bita octet. No kuvuga ngo octet imwe iba igizwe na bit 8 means IP yose uko ari imibare ine iba igizwe na bit 8 ukubye kane cyangwa se ni bit 32 zose uziteranyije. Urafata iyi bit izi bit 8 plus izi bit 8 plus izi bit 8 plus izi bit 8 IP yose hano ko ari imibare ine 8 inshuro enye IP address imwe ikagira bit 8 ikagira IP address yose igira bit 32 nagari umwana aribeshye. No kuvuga ngo IP address ya version ya kane yose igira bit 32. So ikagirwa nanone na 4 octet enye. No ngo group y'umubare umwe iyi ni octet imwe, octet ya kabiri, octet ya gatatu na octet ya kane. IP address yose nanone ikagirwa na octet enye. N'utuntu tubiri tw'ingenzi cyane nuko tumenya. No kuvuga ngo IP address nani version ya kane tuzazireba zose ari version 6 na version 4. No kuvuga ngo IP address ya version 4 igira 4 octet igira octet enye ikagira na bit 32. Dukomeze. Noneho ubwoko bwa IP address uko yaba ari local area, yaba ari network iri individual yawe, yaba iyo ukoresha mu kazi, iyo internet, iyo network, iyo small network, iyo business network igomba kugira ubwoko bubiri bwa IP address. Hari ubwoko bwa IP address buri private IP address, hakaba na public IP address. No kuvuga ngo ushobora kugira company ufite router yawe, iyo router yawe iri local, iyo router yawe ni private, generating IP addresses ziri private. No kuvuga ngo kugira ngo ubyumve neza wenda reka tuvuge ati mu nzu yawe ufite internet. Mu nzu yawe iyo internet ubasha gukoresha muri ibyo bikoresho byose ukoresha kuri internet, ibyo biri local. Noneho iyo router yawe ukoresha mu rugo, mu nzu iwawe cyangwa se muri business yawe utarajya hanze yayo, no kuvuga ngo iyo yawe ukoresha mu kazi muri business cyangwa mu rugo rwawe, iyo ngiyo igenerating za private IP addresses. No kuvuga ngo niza kugira ngo yindi be between zo nuko nayo uba wayihaye access. Noneho hakaba na public IP address wowe uhuriyeho n'abandi, ariko
niyo public IP address n'undi arayifite n'undi wese arayifite. Ni ukuvuga ngo nta network ibaho iba ifite private IP address yonyine hoya. Ni ukuvuga ngo waba ufite network yawe ukoresha mu rugo, ushobora kuba utari aware ko ihari na private IP non public IP address, ariko it must be there. Ugomba kuba ufite na public IP address, kubera ko ukenera nanone kugera kuri internet irenze iyo iyawe wifitiye mu rugo. Ndabisobanura nabyo mu kanya karambuye. Ni ukuvuga ngo icy'ingenzi cyo kumenya hano ni ikintu kumenya ko hari type ebyiri ya IP address. Hariho ya private IP addresses, hakaba na public IP addresses. So reka turebe private IP address. Private IP address ni ukuvuga ni nk'urugero ruto nari ntanze. Ushobora kuba ufite internet mu rugo iwawe, ushobora kuba ufite internet mu kazi kawe, muri business yawe aho ukorera, muri office cyangwa ahandi, ariko ari yawe. Ni ukuvuga ngo iyo internet yawe ufite mu rugo cyangwa muri office yawe, muri business yawe ukora, aho ukorera, ni ukuvuga ngo iyo internet yawe yo mu rugo, reka ariho urugero tugenderaho. Ni ukuvuga ngo muri iyo internet yawe mu rugo ushobora kuba ufite laptop iri connected kuri iyo internet mu rugo. Ushobora kuba ufite like printers, smartphones, tablets, bya bikoresho byawe byo mu rugo. Smart home ushobora no gushyiraho imiryango, fridges, byose bikoresha internet. Nako byose biri connected kuri internet yawe yo mu rugo. That is private network generating as private IP addresses. Ni ukuvuga ngo router ukoresha mu rugo iba generating IP ziri private. Nta wundi muntu, nta TV nkuko mubireba, nta TV y'undi muntu, nta smart TV y'undi muntu yaba connected kuri internet yawe. Nta smartphone y'undi muntu wo hanze utemereye guconnectaho yaba connected kuri internet yawe. Nta printer y'undi muntu utemereye yaba connected kuri internet yawe. So muri make ya nani private IP address ni IP ziba ziri generated na router yawe ukoresha iwawe, uconnecting aho ibyo ushaka, nta kindi kintu cyaba connected kuri yo wowe utabyemeye. That is a private IP address. So turebe na public IP address. Public IP address, wowe impamvu ushobora kuba utari na aware ko uyifite, nuko ushobora kuaccessinga izindi web servers zitari zawe. So tuvuge IPS wawe. IPS ni internet service providers. Ni bari abantu bacuruza internet baza ukeneye internet bakaza bakainstalla iwawe. Mu Rwanda dufite MTN n'izindi wenda zaraje zindi, ariko reka dufatire urugero kuri MTN iraje, ukeneye kuinstalinga internet iwawe, uragiye muravuganye mwemezanya igiciro, baraje bayarinze ibyo wayaringa mu rugo, router barayishizeho, basi wowe ukabona ugiye kuri internet direct. Ariko buriya iriya IP iri public, it's owned by MTN. Ni ukuvuga ngo hari ukuntu MTN nanone ihuza iyo private IP yawe, ihuza n'indi public IP yawo, bo bazi noneho ikubashisha kuba wakwaccessinga izindi web servers. Ni ukuvuga ngo uri mu rugo iwawe, urugero uri mu rugo iwawe, ushobora kuaccessinga wenda Google, ushobora kuaccessinga Amazon, ushobora kuaccessinga YouTube, ariko YouTube server, Amazon server, Google server ntago biri mu rugo iwawe. So how do you get to them? Ni gute uzigeraho no? Ni gute ugera kuri izo server? Ni ya public IP address rero. Router yawe, local router yawe, iyo ushaka accessinga Google,
wandika google www.google.com muri web browser yawe, then igakora iki, igasohoka router yawe ikohereza ubwo busabe hanze, kuko iyo server ntagiri iwawe mu rugo. So iyo router yawe rero isabye accessinga web server iri hanze, ntago ari IP y'iyo computer ukoresheje ijya gusaba ubwo busabe, ahubwo router yawe imenya IP ziri indani, none ikanamenya na IP ziri public. Router yawe imenya IP ziri private, noneho igafata iyo IP iri private ikayihindura kuba public. Nuko ngo yo ntabwo yihindura ibiyizi iyo, kubera ko iba izi public IP address ishobora kunyura kugira ngo kuzanira izo information ukeneye kuri screen yawe. Iyo ikoresha IP iri public, noneho ikagenda collecting izo information, ikazigarura, ikongera ikazihindura kuba IP iri private. No kuvuga ngo irayikurura, yamara kuyimenya ikamenya IP yakenewe izo informations, kubera ko iyo iba isobanuka, iyo router yawe yo irabizi hano ni public, hano ni private. Iyo ivuye public ikonvertinga into private. Iyo collecting the information from Google server, iyo ifashe information washakaga kuri Google server, iyo irazihindura, ntabwo izihindura ahubwo irazifata ikazohereza kuri IP yasabye izo information. Nukuvuga ngo computer A, mudasobwa A ikeneye information kuri Google server, router yawe irafata ubwo busabe igende kuri collecting izo information from Google server, then iyo ibizi which IP yasabye izo information, nanone igahita izizana ikazohereza kuri IP yasabye izo information. Tuzagenda tubisobanura amagambo arambuye cyane, tuzagenda tubisobanura mu buryo bw'imbitse, uburyo how devices communicate to ni gute devices zohererezanya amakuru. Ariko first tubanze dusobanukirwe IP. No kuvuga ngo iyo local router iba izi uburyo ushobora accessinga internet iri hanze with public IP address, kuko public IP address ntago ibihuriweho n'izindi devices zikenera amakuru hanze. Ariko private IP address ni yawe, nta wundi muntu ufite access kuri iyo IP, iba iri private. So ndakeka mu magambo make ngerageje gusobanura IP address, ariko nkuko nabivuze tuzagenda tugira ibice bitandukanye. Ndizera neza ko muri ibyo bice bindi tuzagenda tuzagenda turushaho gusobanukirwa IP address n'uburyo ikora. Murakoze, stay tuned, vuba cyane turongera tugaruke n'igice cya kabiri.